Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Kinong ilam ke FKJGP nong po circle hak ar punyo trek kula lengkot arjar arpusan kilalit banbu da kejing ujor hak joint director ke school education and literacy riboy halor kejing bam ai ki transfer certificate de ki katto kani ki school kabalo bojing e apar ki kena school ki bang not bane pulia shaki wai pat ki school hagani kejing le ye kendo ya ke joint director ke Ruby Zaddas na kaliang ke FKJGP nong po circle dalam kemat president upi kemdaj hakabala ai ru de kedor khas chakane ke he jok tenat puli puthi ban ujor halor ke jingdon jagi skol kibam ai ke transfer certificate bad ya u permanent education number PEN shiki kat to kani khna skol bathang bali puli shiki bai pat ki skol habakran gi nong tho khubor pi kham daj ule tho ba ka seng kala yo ke jing ujor na ki kime ki pa jaki khna skol halor ke jing e nama ke jingdon jagi skol kibam ai ya ke transfer certificate bad ya PEN shiki khna skol ha ka babon ki khna skol kim yo ban shiki bai pat ki skol Lethoro bagaseng kadap de gejing sokya ke bajor namar kejing don jengkum kini ki skol ke distrik lawan ra ru ya kejing pep skol Chitengpor jeng ki kena skol ke badang Bianggerta kenang bagin laban pendep kejing pulia jengki mat kiloong bakan ka kata e kalawai kejing ki kena skol dalor kejing hiar ha kaliang ka jingdon ki banang ba tho ban pulia ba ki banang bastar ke distrik Ribhoy kumta ka sengkla dawan ki bor bade kimi bachim kya mardor halor kene kejing e na kaliang kene ke officer kalekular ban penlong ke jing wat benia halo kene ke jing ujor balebo dek FKJGP daga bakular ru bakan chim kia mardor ban weng no yakini ke jing e din ke jing ujor ke babun na kaliang yo ki kmi ki kpa bat ki bahing masem yo ki kena school halor ka jing ki don ki school kat do ne ki school ki bak ITC ya ki kena school ane ki mai ya to open number te teng kajing pemiot tisi jong ki kena kapen sem sitom ya ki kena school bakin de chaki wi school nama ki wi school kam da tisi ki namla ki mi admission ma te ya de bi kena ba kajing kenduk jungi ba imadam ila ai kata assurance ba in sim kia halor kana ka benta ba i na jong i in pa ga notification chaki school ba ki de ban ai ya kata ka transfer certificate ba ki kena mo so mentali bun kajing bamiot tisi ki kena ki poi pep school no namar bakim bon ben chong hatu school te ki chwa ban le te ban le chawi school ro kim yo namar baga jing bamiot ya ka transfer certificate te ngi ru nagal yang seng nyai budin kalau kan ka benta but nagal yang jong ki kmi ki pa ki de ban pada kidon kum kita ki school ki ba mai kita ki TC ane kita ki pen number bakin pentip ki kaseng ane kin wan sapo di SEO bakin pen ai ka jing ujor halo kane bunta boleh sebut